Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Furniture. Please subscribe before the end of the video for turning, and thank you for love and support. I appreciate it. Uthando Nes'thembu family, fans and followers abanandeli bamakhosikazi kababa uMsileko nobaba uMsileko. Kunosisi oveze obaba uMsileko ningizwisise kahle. Uveze obaba uMsileko and ubaba uMsileko lapha Uthando Nes'thembu season 6 washela ukuthi kunomamtolo ohlala eThekwini and isizathu akhuluma ngomamtolo ngoba umamtolo ukhona futhi umamtolo uyi-girlfriend esemthethweni. Njengamanje kunomunye usisi ovelayo la ku-social media wefamily omuhle khonto engayisho-ke ekuqaleni ngangikhuluma ngo-season 5. Ku-season 5 makuthiwa abahambayo vele ngabathola kubantu and mabehamba impilo izoqhubeka vele bona balela into abayishadile okuyisithembu. Ngathi mina if kuhamba uMangwabe noMayeni nathi siyidivosa ishow ngoba ishow iyahlangana masikwazi ukubona iside lesithembu sikwazi ukubona iside lothando njengoba ishow nje ithi Uthando Nes'thembu. Mase sesibona kukhona amakhosikazi abuye ethathe enye direction kancane sesibona ukuthi isithembu siyagagazana kube naleyo drama ke sikwazi-ke nokuhleba ke sikwazi nokuxoxa ke nje siyikhulumela ke indaba zabantu ngoba indaba zabantu ke vele ke siyayikhuluma ke siyayihleba kancane. So mayethi bye bye Mayeni noMangwabe nasi sothi bye bye phela kwishow. Ayibo angesikwazi ukuyibona maningi ama-TV shows adlalayo lapha ku-TV kumabonakude ama-reality shows ukubonela ukuthi enye ama-views akhona ayehla ngoba abantu nje bavele bethi awu cha ngeke phela saze sabhoreka. Uthola ukuthi kade bemthanda lo saziwayo ekwenye ishow ngenxa yokuthi senabalandeli abaningi sekuthiwa-ke hayi siyayifuna eyakho-ke wedwa i-reality show ngeke nje siyayideserve. Sebeyideservile sebeyitholile bona labo bathi hayi ngeke iyabanda le show. Awuyicabangeke i-reality show engena-drama sekuyifamily nje ukuthi haleluya amen every Thursday angeke. Kwahamba uMangwabe kwahamba uMayeni nasi siyahamba. So usisi yena simbonile ukuthi muhle siyambona futhi ukuthi uyithaphi yakhona lapha eMzumbe kodwa kuhamba uMayeni kwahamba uMangwabe nathi ishow siyayishiya siyofuna enye ezofika isilethele idrama ngoba uma khona uMangwabe eba nayo inkani encane sesibona ukuthi nasi isithembu. Masibona uMangwabe eyikhulumela eshinto ukuthi vele ke yena akazukusho lutho lana uzovela ayiphuzela iteku kule meeting sithi siyakhala. Masibona uMayeni ethi hayi abanye nje niyababona abanjena lana kodwa mase ikhamera ingekho ziyajika izinto sithi kanti isithemba sivele sona siyini into esiyiyona abasikhohlisi kakhulu. Siba nalowo muzwa wakhe manje babezohamba bethi shwi nathi sizothi shwi yehleke ama-views yehleke imali ukuze nje leli bhizinisi libambeke. Indaba ya-number 5 akahlale lapha eThekwini eguduza khona noma-ke bebuye nenye-ke induku uma bebuya ku-season 7 kodwa le enye induku uma bebuya nayo bengasikhombi ngayo besicela ukuthi bengasikhombi ngoba manje iyasithusa le nto ukuthi le nduku le indaba leyo bindiza phezulu. Yeyi ngiyadlala mina nani ngiyadlala ngiyathanda vele ukunihlebela into engekho nani nje nini ilalela into engekho niye koThabo Best nizophupha igebengu la nizophupha niqinyeke ebusuku. So ake siphinde sithembe odokotela ngisathukile kodwa masilandela indaba yaThabo Best akayedwa. Okunye-ke futhi umgulukudu vele uyisigebengu kodwa abangambulali ngoba sifuna ukwazi ukuthi usebenzisana nobani. Ngisho abe kuthiwa-ke uwaphiwa ingqondo engakanani-ke yena kodwa yonke lento ayenzile nasayenza futhi akayenzi yedwa. Ubani asebenza naye obani ababemvakashela futhi indaba besebenzisa yena ngoba into engiyibonayo mina mawubukisisa kahle yabo laba abaphansi okutholakala ukuthi bona kuzogcina sekuvela iy'mfihlo zabo bayasetshenziswa. Mase kuba khona laba abanuka kamnandi befaka amakhosi behambe ngey'moto ey'phezulu bephila impilo ephezulu kuthiwe ba-clean kanti basebenzisa lo ophansi. Lesi sigulu lesi sigebengu-ke siwuThabo Best khona bamsebenzisayo and
mhlambe sizomangala kuyoze kophela unyaka mhlambe sishocked mhla kwaphuma lawo magama mayezowakhipha lawo magama uma ezophila ukukhipha lawo magama ngoba enye into engenzeka sengathiwa ke manje kuseyibulele ngempela kanti sebembulele bona abangani bakhe la sebenza nabo futhi awusibo kabangani lo lahlobo lokusebenza lahambisana nokungani kumele uyazi indawo yakho yikho nje mawuyibheka lento uthi lo Thabo Bester waye ephilise impilo esa-movie umuntu vele ongenandaba lokuthi engafana noMayeni engenandaba futhi ukuthi kwavele lezi zandla lezi ezimbambile zingamdedela futhi shuthi nje yena uphelela ukuthi angi-enjoy ngisakhona ngizwe yonke into engifuna ukuyenza ngoba mhla kwaba khona okwenzakalayo okufana njengalokhu ukuthi nje ubanjiwe ziningi izinto ezi-wrong ezingenzeka asivale le video bengizonihlebela ngamakhosikazi akaMseleku and yangibhora indaba yaThabo Bester senziwe isidimdimu sizodunyelwa amakhanda kuphelele kanjalo kudlule kwesinye isitori emva kwalokho kwenzeka izinto ezimbi thina siyamasha sisizwa livalwe kodwa futhi bonke laba abavalela igebengu yibo abazikhiphayo futhi ngoba ikhona lento abayidlayo mase kuthiwa akasidefende thina sidefende bani masani kusibhedela lapha kwethu hayi ngiyaxolisa nje ukusebenzisa lelo gama kodwa masani kusibhedela khona imindeni eney'ngane ey'thule ezadlwengulwa angazi ukuthi udokotela onjani ongahamba esikoleni ayofunda phinde asethe umuntu okwazi ukudlwengula abulali amfake endlini yakhe ngobani ezozuza impilo le ewukhazikhazi angabi nanembeza uma eyi-victim kwenzeka kanjani ukuthi yena ubengaphandle waxhunyaniswa nomuntu ongaphakathi bekuye wonke obe-arrange le nto ukuthi uphoqelekile ukuthi ahambe yombona ejele kwakhiwe uzungu ukuthi uzobona uzophuma kanjani yonke leyo plan obani-ke laba bakhulu abaprotectwayo kodwa yokuthi simdefende hayi mase sizwile sakhe isitori yoqala lapho-ke into yokuthi hawu ake sidefende-ke lapha ko-women empowerment nakuyinkohlakalo